Hey, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, I'm thyaka is Sayicology. Namaka Centurion Studio. Yeah, so of course, of course, 22 January, if you can scroll like account ya Sayicology, if you can scroll, if you can come up, hey, I say suke kambe. Isuke kambe leswo hamba swi humelela last year se swa phinda se swa phinda ku last year ku mo tsundzuka ngoya ya hambi entetela ti-live to talo ya kha ku ni ya humesa ti-hit and stuff like that. So save with the post manjini so ifike hi vona ifika yi tsala ku a ku ri 21 ne hi swo ku leswi yi tsala hi 21 ta January ifika yi tsala ku a ni se tshama ni ba thyaka na siku na rin'we n'wina mo ka mi nga ni lavi. You can review all my projects. Na Good Friday na Nhlambanya ni nge hupi, as you can see. Sayicology yi lo kombiseni ku yona yi tshama yi ba thyaka yi mpfuka ku va yona yi tshama yi ba thyaka, and then na Good Friday yi ta va yi ri ku teni mani kuma leswi nga fika yi tsala swona. However, mara to be honest, project leyi nga yi humesa leyi ya duma njhini a yi nga na ntikelo, hayi nga na ntikelo. Hopefully this time around va ta fika va swi lunghisa sweswi swi nga onhaka ku very video a ni endleni previously n'wama nga yi vona nga ni endleni video previous ni fika ni kombisa ku the issue there a ku ri voice ya Sayicology mani kuma yana even swilo leswi hambi vo yi tsale njhani ngoma loko mi kuma ku swilo swi fika swi nga balansi swona swi ka swi nga ndli swona vo a va tsarini ni vona, but the main issue here a ku ri timhaka ta voice ya yena. Ni twa vo tala va kha va hlamusela ku i timhaka ta beef, hi Sayicology ya humeka beef swi loyini mara va fo hambi album ya Mr Post ya last year 2022 koko hina a hi review swa ti-album na yona a yi talele hi beef, like tihiti tetiya ti na beef inside mani kuma yana. So mani yi voni reason yo vanhu va ku a tshiki beef yo yi nga endla ku album yi nga ha bi. No, that's not the case guys, that's not the case. Sayicology a va ku munhu loyi a nga ta kota ku balansa voice leyi ya yena, that's it. A ku ze ku xota swin'wana ka Sayicology. Beef ya laveka, beef yi no hi lava yona hi wo music wa masiku lama. Loko zisiwa ka beef swi ta ku onhakela ngopfu. Beef hi wona music wa masiku lama hi wona hi yingisela ngopfu because Mr Post na Ben Mayengani va yi promota beef and hi vona top artist ta ka Gaza ma vona yana. So vanhu lava nga le henhla hi vona va control ku hansi ma vona yana. So if yi nga fiki i follower one, there is a low chance for you to succeed ma vona yana. So Sayicology be beef, there is no problem with beef. A va lunghisa sweswiya ntsena swa his voice, munhu loyi a nga ta kota ku va a yi balansa yi va kahle ku fanele swi a yi hamba yi balansa swona loko a ha ri ka Dr Joe Shirimani. Yeah, so as you can see sweswo Sayicology se yi sukile yi ri yi nge hi bi thyaka so this time around swi la yi ba hit because if he does not do that ka album ya vumbirhi swi endla mi kuma ku a vheta a rejectiwa because se swi fika a acceptiwa. Va fika va tirha swinene na Mr Post to make sure ku ri va kuma munhu loyi a nga ta kota ku balansa his voice. That's it. Production yi very top. Vo Mpanyas vo DJ Gift swa yela swisa leswi. Yeah, loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Katiga Matmamana itadaiwa mbizi Kaza chinzi kuwa jiba